Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay bhi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. U MDC thamai kamau kharpanthor umkhra uba strong pila Kharjana naga Voice of the People Party VPP ulong unong ya khunye ki election chairman ka council ha ki election ha ka arfrat rek urimpang. Ka VPP ka blasong jinyalang ha office ka seng ka badan halat kor kala rai ban jiat ya chairman ya MDC thamai ban penyat ya ka dorbar. Ha ka jinyalang ka blalong lawan shim benta daki MDC baro khat nyongun ki ba kenthop ya ba powel soklen we na kinong tho khubor ka jila ubandon ha ka thup jong ka executive committee kum u executive member. Napdeng ki MDC thamai ladan ro ar ki long kimi ki ba Sha Banlong, Executive Member ki bakenthup ya kakong Deity Edge Majau na lat umkra malki kakong Iban Dap Lindingdo na Milim constituency. Ki arp kundai ngut ki MDC bathamai ka ki HADC ki bamsmai ha ka arp nyoterik urimpang. Sylvester Pango, returning officer for the Khasi Hills Autonomous District Council Election Constituency number 18 Maukal Thor Uttara in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, I hereby declare Shri Strong Pillar Kharjana of BPP Voice of the People Party, resident of Jayaul, to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Kam sumtan kano ka jingwet wat la ka dan nrai kam dan ka jingwet ka jingwet jonga pat kita ki nong sosnong pat ki nong jet jok 18 mau khat kam sumtan kano kata ka jingwet na kaliang jokiro te ha ka jok poro ko mo aw man ka ga fresh tom joki ba pulang ni ko jok te kan ka buram kalik sepro pa ka jok Kamu nungilam juga VPP ni sosok VPP pers majik nombor konflik ya isi posisi menurut saya kausi yang buat sebetulnya ni kau yang mentai kata ngampak lah bandang nomor ini hak parti nomor ai ka parti kan decide mano berlead manlong ko siam nomor mo ini trailang ko parti ni tray as a team not as an individual na ta kataw parti hi kan rai yano manlong iam yano manlong siam Kamu sosok haka PCDC ujudan ro tahun nominated MDC atau kamu gini kim dohot ki berjok maka VPP don em nono mo ba nominated MDC ya kata ngamla kon komen kata ro mebu iya ke parti kalau aktif bakal abu itu yano banjir bobriu kumno banjir kata ke staff Kay magpagimat di bukongsan dira namar ako jingalak election ko bangin pet na sam lagi bangkan bangkam kita sendiri kadang kapan misal pembait yang kata polisi tungkam tunjam ada seperti kata kadang bukongsan benar ada but definitely ingin lah kata bangin revamp ya kata sistem la bangkruin pros kata police council yang pentemai kan sedang bukan wan rakyat terjadi pun sama ingin sedang di council tapi salah ini pun gitu